Soko TV, uboroso bw'umugusi. Omwancho muriria na kwariganire na inde asamangana maiya asenchira yobwenge asechinse chiga 10 chiabono marago bagi kusabanga kaba muna intwe erinde bwemanyi aya amona mange aya rororo eretarane ne dinamura Magiga yokobo mugambi obwe kenyoro kia Bunyarurande ase miaka 29 imeye wodi ya kia Bunyaru ebunge ya Burabo imeye kaunti ya Nyamira umugambi omonene Joseph Nyagetiria nigo bono arache kubwatoka emereme yo aborituko lya Jumatano eyiga ase nkwana ya bene ne egeteseni gensoko nigo Nyagetiria atebire abokale niga bagambi baire chinguru inse ya Chiefs Act ase baire sikenene kurenganiwa na bono ase chinguru chire ase omwanainchi ase gasiande gwanso gambi ena asto mwaka 1908 ngakie iyo yalenga ngakia kanu na ena asto no assistant chief asisa bugese yawe ko nyangoge ase gasi ngakole myaka 15 no assistant chief tani kuruaro ngaje location engineer yali kuri Bunyarurande location chaje pale ngororo ndani ngatoka kile tarata nyi location kuri Bunyarurande chache ngara na Bunyarurande chache bona bunango jotiye gasiga yango tekoro ase location kuri Bunyarurande chache kala tu asto bugambi ngakiye to wate chama yalenga yemo and that time yango Chiefs Act akilede ngakiye yo jagwata maskani asaba gambi kiagara umugambi na sikire ngakibneyo na bari karokana n'umuntu omonene andi umuntu wekenyo anamusikana akabirororo lakini ndolie na bono iga bona seta botiere kidogo mwananchi ase bono iga mwananchi na rwadi chinguru aye no mokoleri mwananchi akara tu asto bogambi ebintu ne binga tu akolire na mono ngakiyo tu alenga bagambi okugora chinchera chinjene chinge twegoleta kwenga kieyo na ande twalutumia Chiefs Act tugora chinjera chinge sana paka wana chiroro chiabere chipabara chinene kento kende amangane same twagoleta gashinge sana na ende ngwata ko sana kama ali ngomugambi omoke ase division yeito ninche bweka na bwade committee ali educational sub-educational educational committee ntagete bamanya na mwananchi egasi ano akomokolera unaganiti kwa sababu umwananchi lero kogera musara tokonyora tu okolega asi urusiwe taitwa yoro musara ibo mwananchi gachire mokolera service andi koronere Nekiombe kiabagaka ba Mwanyagetinge Heritage Council asorusagia rwagesima asebungu ya Kitutu Masaba ime ya Nyamira nigo basabira abayiburi abagusi batige koragereria abana babo anene mono ekero erenga ki yengusanano yobolemo bakoragwa no Munyagetumbe Okitutu Masaba mumanyi ogora na boigo oyo Mwanyagetinge Heritage Council George Nyakundi nigo batebirenga egesaku ky'omugusi yasirire asengencho yokoragererwa kwa bana kurwasaba iburi babo agente kenaro rienta tukukwana igoro yo muibori kuramu umwana kara kumochera njirende yonsi tubase kweba umurame ose umutwire mate una naere gente cyumunda kwa matebyo gende kikumubwata ibasenge je kwenda umuntu ayo muibori einda yawo okoremereria paka nende gyakiri kugamungora rero gotwacha se litongo lya gesima ase abakoro bari gocha bagayana amang'ana abo rero kare konyora abagaka ebakari gwata chimbebe chiabo bari busa agotebia abaisibaya abamura bayena oetaniga ari busa buno munyama naigo nkubaragereria ari kare
mugaka ta na mung'ina mbare kurama bana babo igo bare goiterera batwera amatense babasesenia omwana nari agocha atorobe omugaka gwetera ase abasani baye einde amang'ana aria akende omonto omoibori torama omwana oo morumi omobe nigo okomobwata tori gosira igo abaibori etange kurama omwana oo omorumi tambe baito bagusiri bekanamo mukora chibarasa chikong'ainigia ebigori bia bono n'abakuru abasa bake bagokina bono bekegori kiane basika abaibori nari abaibori baratotwera amate batosesenie tamenye emiaka emenge kwa sababu omoibori tagokinia kwanyorire gosina kebarua kwabeire gosine chinguru omoibori oereire chinguru kwamanya kurua kwa motama kwa morora busa yanga tori komogorera mang'ana kwana tori koigwa no bwagachi bwegetigie esanige ime ya Nyamira nigo kirachakiwe bene chiwikibere chire bosyo gukwana magega yo gutarira egetiekyo murikyo butambe Mariru oenekirie egetiekyo nigo kirachakwe chiwiki ibere chire bosyo Mariru otebire egetiekyo nigo kiratwekere abantu chiri 10 boigo nebituo by'omupira byekerero. Zile project munasikia jeshi inatengeneza project nyingi katika Kenya mzima za jeshi na jeshi. Yule ambaye anasimamia, ambaye anatusaidia technically kuorganize hiyo vitu zote ni huyu kijana yenu Brigadier Sokobe. Tutatengeneza stadium kubwa hapa Nyamira. Tukaongea na governor na ninashukuru masisi ambao wako hapa. Tukaongea na MP wenyu ambao ni rafiki yangu sana, anaitwa Nyamoko. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu tungetaka kuanzisha hii stadium. Hii stadium ya watu 10,000, 10,000 seater stadium. Itakuwa stadium yenye hata matches ama michezo ya kimataifa inaweza fanywa hapa. Tutengeneze stadium hivi iwe haitakuwa ukikaa ndani haushikwi na jua, kwa sababu tutaweka canopy round hivi, tutaweka 10,000 viti 10,000 kwa hii uwanja, na itakuwa na pitch ya football na itakuwa na running track, yani mahali watu wa kukimbilia laini 8. Kwa hivyo hata international competition inaweza fanywa hapa. Sasa ndio tumekuja hapa, lakini sasa tumekuja tukaambiwa kuna wananchi ambao wako katika nafasi hii ya stadium ya uwanja, na CC na governor wameniambia, wameongea na hawa wananchi, kuna maneno utaratibu wanaenda kumalizana na hawa wananchi ndio watupatie nafasi tufanyie stadium, si ndio? Tunakubali hawa wananchi, tuongee na hao vizuri. Tuongee na hawa wananchi. Na nimesikia hii wananchi wamejenga hapa ni watu wazuri. Wamesema sisi hatuna shida. Ni ile tu kukubaliana na serikali. Si watakubaliana? Mimi nimesema wakubaliana na wiki 2, si ndio? After 2 weeks sisi tunaingia hapa. Mtaona mashine hapa. Ndio uwanja itengenezwe. Na hiyo wananchi tunawashukuru sana. Muende county na county commissioner muongee na hao wananchi, tukubaliane, hata wanaweza tupatia nafasi hiyo. Makubaliano ikiendelea sisi tuanze stadium, si ndio? Nechingaki abasai baruberete gukora ukurubikana kitarike 25 umutinyo yoiga iri ko bainyora abasai baria basirete ubugima chingaki icyamaro kurubikana nabo igo kugikeria umuswada w'ekibesa bumwaka 2022 kiri bubere 2023 oyo kuburirwa guse ayaniganyara ko bagakorwegwa no oyo mu saba na siasa banyako bakuburirwa nga tibatumeka ukurubikana kuiga iri gusaria umurembe ime ya Kenya. La kwanza ni kutoa pole zetu kwa wenzetu ambao wameathirika na mkasa wa moto wa Gikomba ambao umeharibu biashara zao na ukawafanya wao wenyewe waweze kukosa kipato chao cha kila siku. Kwa hiyo kama serikali tunatoa pole zetu, na wale ambao wameathirika tunatoa pole zetu kabisa,
na ili tuweze kuhakikisha kwamba mambo yako sawa, na serikali haitakwama na haitakoma kufanya upelelezi ndiposa tujue kiini cha chanzo cha moto hii ambayo inakuwa ikikuja kila wakati katika eneo hilo la Gikomba, hilo soko kubwa. Hilo ni jambo ambalo tunalishughulikia na tunaomba kwamba watu waache kuleta porojo na kesi kwamba imefanyika hivi, imefanyika vile. Hilo sio jambo ambalo tungependa kulishughulikia hata kidogo, kwa sababu huo sio ukweli. Kwa hivyo watu waache porojo hizo, kwa sababu zinaathiri sana utendakazi katika jamhuri yetu ya Kenya. Na magega y'umuriro munene gusambe chire nene ya Gikomba gaigasomo cyo Nairobi aburi tukore cyuma nigo na asobe tugusari nibo yaboncho bono umonogeri we serikali sakamwaura orure ngora ya yego cyase abonchoreria na gukurira baria bakubeka siasa asege korwekyo otebire serikali itego cyo gutimuka gwikaba manyekeria gikwirira umuriro gwechire yo kerekero. La kwanza ni kutoa pole zetu kwa wenzetu ambao wameathirika na mkasa wa moto wa Gikomba ambao umeharibu biashara zao na ukawafanya wao wenyewe waweze kukosa kipato chao cha kila siku. Kwa hiyo kama serikali tunatoa pole zetu, na wale ambao wameathirika tunatoa pole zetu kabisa, na ili tuweze kuhakikisha kwamba yako sawa, na serikali haitakwama na haitakoma kufanya upelelezi ndiposa tujue kiini cha chanzo cha moto hii ambayo inakuwa ikikuja kila wakati katika eneo hilo la Gikomba, hilo soko kubwa. Hilo ni jambo ambalo tunalishughulikia na tunaomba kwamba watu waache kuleta porojo na tetesi kwamba imefanyika vile. Hilo sio jambo ambalo tungependa kulishughulikia hata kidogo, kwa sababu huo sio ukweli. Kwa hivyo watu waache porojo hizo, kwa sababu zinaathiri sana utendakazi katika jamhuri yetu ya Kenya. No murai wenso muske William Ruto osabira abakenya kogaregia echiro y'ekemeri gikawa ase okuyugura na okuyetumika eri gusegete chire y'ekemeri ekyo imeyense okwana ekero kyo gusyoria okubukia gw'ekemeri ekyo imeye county ya Kirinyaga. Umurai wense osabira abananchi tibaba nechinkwana busa kurende babeko mukyobo asokwenekya ekemeri eke kyabaleteire ng'eria eyerengia. Mabibi na mabwana, ikiwa tunataka kahawa yetu iheshimiwe duniani kote, lazima kwanza tuiheshimu hapa nyumbani. Kenya huzalisha mojawapo ya kahawa bora zaidi duniani, lakini tunatumia chini ya 2% ile tunayosalisha. Lengo letu ni kuongeza matumizi hapa Kenya ya kahawa hadi 20% kwa miaka 5 ijayo. Hili ni muhimu kwa sababu kila kikombe cha chai ama kahawa kinamnufaisha mkulima wa Kenya, vyama vya ushirika na kuongeza ajira nchini. Vile vile, soko la kudumu nchini humsaidia mkulima wakati bei ya kimataifa inavyobadilika. Kwa hivyo, naziomba taasisi za serikali zetu za county, vyuo vikuu, hoteli, mikahawa na biashara zote nchini, tumikieni wakulima wa kahawa. Kauli ya nunua Kenya, jenga Kenya isiwe maneno tu, bali iwe tabia ya kila siku. Tuhakikishe ya kwamba kile tunachozalisha hapa Kenya sisi tunakuwa wa kwanza kuitumia. Kwa vijana wetu, na wako hapa wengi, vijana hoye,
omwacho murigiriria oinoro mwerio bwa mang'ana maya senchira y'obweng'e chinse chiga 10 tibwe bautobwate ase mitandao yaito TV ensoko ime ya YouTube bwego na Facebook gendera gutigara ime yemerubende bwatetie asaya mona mange nande tubwate gagu enseyemo ya maragoba kabeno mogorobo muya ireta nidi na mora